Namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Hey update ya namuntlha ya yo olova ni ta khilwela hi mhangu leyi nga humelela kokwani Chauke, even then emakumu of course ta tlhela hi vulavula hi mhangu leyi nga humelela Kenny Bevula. So ka sungula of course ra ti 20 ta April kokwani Chauke yi kumeke yi fika yi endla a live this live hi kona yi nga fika yi hlamusela hi marito ya yona ku endleka yini. Van'wana yes mi nga mi byi twini vhele but yona hi kona officially yi ta kokwani Chauke yi ta hlamusela ku endleka yini. Let's go. So guys, ni la ku vulavula ni kombela nghena nyana hi humelele swo biha hi ta ku vazaya Kenny Bevula tlhelani hi kurhula swilo swo ti endlekela vhiki leriwa rona ri yimanga kahle xana na mina a ni khomekangi kahle ni un'wani ni nga humelela hi ti-problem ni humelele hi nkosi wa xitshuketani na mina aka n'wana wa mehe. So swilo leswi nga ku endlekeni vhiki leriwa loko ni karhi ni langusa ene swi humelerisa leswi wa ta ku swilo swa ku i ri na munhu wa ha ku n'wi vona hi xatolotolweni wa masiku a ni ri xikolweni Mavalani vo tala va ni vonini ni karhi ni ya nikelela n'wana i fika a ku papo ku humeseteliwe vanhu a xikolweni a me ni victim va lava ti 20 rand loko a hi problem n'wananga a hi fambi hi ya a xikolweni. Ni vuye ni teka na vana va xikolo lavan'wana lava a va humini tanihi mhaka ku ku na lava va tlilinaka ti-toilet va hola loko anyway n'wananga khandziya movha ivi ya khandziya movha n'wana wa mina hi famba hi fika a xikolweni Mavalani fika ni humesa mali leyi ni nghenisa na vana lavan'wana va ri kokwalaha a gate na lava va fambini ni ku vuyetelani hinkwenu va vuyetela va nghena laha xikolweni ivi ni hakela mali ni ku hayi no nikelela ku nga ri hi mhaka yini no nikelela ku vana va kota ku va yisa mahlweni tidyondzo ta vona. Ku ni bihini na swi vona aka n'wina mi nga ku vulavuleni ho hlaya xitori mahlasela na swi tiva ku ni bihini n'we mi saseki ngopfu mahlasela na loko mo fa hi ta tshimiseka hi midya naswona mahlaselo ko wa bari la vanhu van'wana kahlekahle a va na mapfalo i ku mahlaselo ko i titsaleze mahlaselo ka njhani munhu wa ku mahlaselo wa bari naswona n'we mi sasekeleri ra ku mi tlula na chicken licken a na ha n'wi vona mahlaselo kumbe delete ya na swi tiva ku ni bihini ntswalweni khani swi tiva ku ni bihini a hi humeni ka swo mahlaselo ni le ku hlamusete ka xitori la lexi xi nga xa serious swi nga ni endlekela aka n'wina mi nga vanghana va mehe ni fambeliwe hi n'wana loyi a nga wa mina a ni yo va kume mistake ya ku va a tlhaviwe hi mukwana hi munhu loyi i nga ku i ve mental a ri malume wa yena ivi a n'wi tlhava hi mukwana ivi a hi siya swi ve sweswo hi n'wana wa mina a dyondza Mavalani school swi endlekini Tolweni ya esitolweni ya ni nga swi vula ni ku Tolweni ya ku ve na mikitsikitsi swinene mara hi khensa Xikwembu ku va xi hi kotisini aka swin'wana na swin'wana. So hi ta va hi karhi hi ya n'wi veka endlwini ya yena makumu hi Saturday loko ni ta ku na ha pfuka namuntlha ni kuma ku na Kenny Bevula va hi siyini swilo swa kona a swi proper. Se hi leswi ni nga hlangana na swona n'wana i wa mina a hi wa buti a hi wa tati a hi wa mani i n'wana wa mina straight a ya ka matric next year loko a pasa sweswi a ya ka matric nakona iyo disturbeka a fa a ri ka matric yo vuya na swin'wana na swin'wana vhele a xikolweni ma swi tiva ku munhu wa feyila na swin'wana na swin'wana swi nghenelela but anyway ni khensa Xikwembu vutomi i bya Xikwembu ivi a hi siya hi ndlela yaleyo mara hayi ri a dyondza eMavalani high school so swi vheta of course hi kota ku va hi kuma na clarity yo swi la ku n'wana lowu
ku nga ku ri i n'wana loyi a nga ka wansati wun'wana kwani lava vana yi nga na voho vhele va ntsala ni musa va tiva vhele a ku neti va include la so swi i n'wana wa yona wun'wana from a different woman ku nga ri vana va boss lady I think na leya na mani nga ri ku yi twisini straight ni kha ni yingisela but ya twiseka swa ku no un'wana na un'wana wa le tlhelo ku nga ri hi n'wana wa i boss lady la a dyondza etimavalani high school mhaka Ken Bevula of course ta tlhe yi covera na yona at the different section va ta hela ku clarify ya yona leko so swo ka nghena kwale ka mavalani emavalani high school ku ri munhu loyi a nga n'wana kokwani Chauke ka un'wana munhu or ka un'wana wansati I think hi nga yi katsisa swi ku ha ti-images okay xilungeni I think hi nga yi katsikanyisa xisweswo swa ndla ku na leyi yi va clear because vana va ta vutisa ku i n'wana boss lady na swa ku hi ku yingisela lani no a hi n'wana boss lady ku i n'wana kokwani Chauke from a different woman let's go busy ku prepare nkosi ku ya n'wi veka aka yindlu ya yena yo hetelela a ni ri na yena lava nga yi vona live leyi ni nga endla ni ri ka mavalani a ri kona a ndzi ka movha ni ri na yena ni karhi ni vulavula na yena na 2 weeks back a ni ri na yena fika ni n'wi xavela na foni tsaka na yena a nga n'wana wa mina hi bula swi va kahle but ni ya hlangana na ku te loko a tlele leswi swi nga n'wi humelela va fika va n'wi tlhava a va a lovisa sweswo loko ni fika ni kume ku vhele so a vo n'wi rhwala ndlela na mina ni fika ni swi vonisa hi sweswo so khensa xikwembu hi Saturday aka n'wi mi ni sapotaku kumbe mi tsakelaku ta va hi Saturday karhi ya ku n'wi vekeni nkosi wu ta va wu karhi wu endleliwa kwale ka mavalani n'we mi tsakela ku famba na mina mi nga humelela kwala muti wa mina nampundzu hi 6 o'clock kwala ka ma 6 o'clock or ya ni nga ku 6 o'clock hi ta va ya ku n'wi vekeni hi ndlela yaleyo swi endleke hi ndlela a nga vabyangi yo tlhaviwa hi mukwana hi malume wa yena loyi a nga mental swi endleke ka mavalani ni khensa swinene na va mavalani high school a va tshinerini khensa na saketelo wa n'we lomu nga hi komba wona swilo swa ti endlekela swa vava mara xikwembu xa swi tiva kwaku a ni hina vanhu emisaveni hi famba ku hambana un'wana i famba hi swa yena un'wana i famba hi swa yena a ha langutisele leswikulukumba ka n'wina luya but ni nga hleketelelanga ku ri munhu loyi a ni bula na yena swa ku tala swinene a ni bula na yena swinene n'wana luyani papa yini ku n'wana nga dyondza xikolo a ku papa ni ku loko wo pasa n'wananga a ku endlela swilo swin'wana a vuton'wini swa kahle ngopfu mara anyway hi ku Xikwembu masiku ya yena a xi ma vekise leswi a xi ma vekise hi swona i nsiye na mina ni nga hleketelelanga loyi hambi ni ta kota ku n'wi vona hi loyi i nsiye na mina ni nga hleketelelanga yena so n'wana wa kona of course walowo as you can see kwala na ku vheta ni clarify na leswi hi ku yingisela kokwani fonyonyola hi kombisa timhaka to malume wa kho a yi ri mental so hi xilungu xa kokwani fonyo vhele a ni hi nga pfa hi bayiseka yana swa ku malume wa kho a yi ri mental disturbed swa ku vanhu lavaya va hlangananyana a hi munhu loyi a ri hi vula malume wa koho va lava nga tlhava this lady swa ku vanhu lava va hlangana enhlokweni hama swa ku va ri xinjhani vanhu va koho so ku hi leswi hi yingiselaka swona kokwani fonyo yi ri a tlele swa ku malume wa koho yi n'wi tlhave a tlele for whatever reason hi nga yi tivi ku a swi fike xinjhani kwalano and for how long have they been staying together se i mhaka yo tika mhaka yo tika na ku na le hi twisa ku very malume wa kona a yi ri mental unfortunately and then yi hetele yi teki vutomi bya n'wana lomu n'wi vona kwalano so i mhaka yo tika swinene ya tika as mi swi vona ku i munhu nkulukumba kokwani fonyo yi kombisini ku a fika a ri ka grade 12 so swi clear ku na age vhele hi ngo probably 17 or 18 years kwala hi ngo 18 years ani te a fele grading ya a ri 18 to 19 kwala so hi mhaka yo tika swinene let's go a dyondza mavalani school so anyway ku va ku Xikwembu xi na matirhelo ma xona a na ha ku vulavula na yena hi xa tolo a ku papa ni xaveleni data ni twa leswa swo ni n'wi jokisa ni ku i lava ta sungula ku bula na vafana sweswiya swa mina swa ti-jokes
a hlekelela ku n'wina papa mi ndla hi sweswi ni wa no wa n'wana nga ta ku sendela ku nga ri khale a nga ri na WhatsApp ya kona a ri na yona ya vito ra yena ri Pet Chauke. Yeah, that's my child. Swo tala swa ti endlekela laha hi le misaveni guys. Wa pfuka i ri kahle i hlangana na nghozi sa ni tshama ni karhi ni vula all the time ku ri i nga pfuki hanye kahle ni teka movha ni ku neti ni khoma R81 ku ta tiraka or something yi fika yi ni pfanya munhu a ku amusa ni ri na wetolo swi endleka swi endlekile. So anyway khensa Xikwembu ka leswi nga yi swona ni busy mara no twisisa ku n'wana wa mina ni ta n'wi veka kahle Xikwembu hi xona xi swi tivaka. Ku navela ka munhu wo biha loko swi endliwe hi munhu hayi a ko va nkarhi wa yena na loko swi endliwe hi munhu mara no khensa Xikwembu hi ku xi kote ku ni kotisa ni twisisa na hatle ni swi twisisa na leswi nga endleka hi nkarhi wutsongo loko a ni nga swi twisisangi a ni ta ni onhi swilo swo tala na me ni tshaku ni va ni langutiwa ni ri wo biha sweswi mara ni khensa Xikwembu hi ku xi kote ku ni kotisa ni kota ku twisisa ku leswi nga endleka swi endleka siku na siku ene a swo sungula hi le ka mina nkosi wu humelela nkarhi wun'wana na wun'wana. Wo vava tanihi mhaka ku a hi munhu loyi a nga tlela ehansi a ni ri na yena hi tse hi bula hi hlekelela but anyway ku onlela a ni nga swi tivi na loko a ta fika ni kuma a fika ni tshamela Diamond Walk a ni ri kwini a ni ri ka distance nga ri a ni ri nga Malamulele or loko nga ri ka Malamulele hi le Phalaborwa a ku papa ni nge fambi mi nga fikangi empela ni vuye ni fika baloyi a ku na n'wana wa n'wehela a nga mi tshamela ni vuye loko ni fika vhele a ku papu ni ku a ku foni ya meli ya ni yi tirhisa a ya ha ri kahle ni ku a ya ha ri kahle a ku ni ku teka mali ya xava foni leyi ivi a ti xavela foni swi va kahle evile a ni zangi ni yima na vo ma 5 minutes ni ri na yena or 3 minutes ivi ro hetelela loko se ni fika ni n'wi vona hi loko ni ri aka Mavalani a ni ri ka Mavalani tolweni wa masiku so la ni nga n'wi a ku ri Thursday last week ya la ni nga fika ni n'wi gina kona ivi a khandziya movha ni famba na ye exikolweni ivi ni fika ni paka gedeni a sala movheni nga chiki n'wana nga le kuteni na twisisa ka principal ku i mali muni va yi lavaka ya vana va xikolo hi ndlela yaleyo. So anyway swi ve the way ka n'we mi tsakela ku ni sapota loko ri ku mi ta va mi ri kona vana ni kona i ta lahliwa hi Saturday a ko va xitivisi xa ku koma ni na vanghana vo tala na vanhu lava ni sapotaku hi sweswo swi nga endleka a ni ri kwala moxara ni finalize va kombisa ku hayi Saturday ta va yi ri kahle swilo swi tshamisekile na society hi sweswo leswi a nga ta swi tivisa. So hi tlhele hi va na nkosi wun'wana futhi wa Kenny Bevula ka ku swilo swo ti endlekela vhele sometimes hi rin'wana ri fana rona ri nga fika ri ni lavo ni va xo kwaku that's why hi ta tshami khe hi hlamala hi le misaveni ya Xikwembu. VKS Bricks ni khensa swinene ni khensa swinene ku tlhaveliwa ni khensa swinene guys a na mo tala a ni na matimba a swi fani na masiku a swi nge fani swilo a swi fani swi hambana na a ni tiyangi ni khensa swinene aka n'wehe mi nga ku mi ta ni sapota Saturday 6 o'clock or 6:30 mi nga fika kwala ka kokwani Chauke or van'wani mi fikela Diamond Walk n'wina mi nga ta tsakela ku lava ku ta ni sapota swi fositeliwi munhu loyi a tsakela ku sapota kokwani Chauke hi ta hlangana kwale Diamond Walk ku ta ku ri na xo famba lomu nga ri na xo famba hi kota ku attenda hi vona ni tshemba kwala ka va ma 8 o'clock ta va hi karhi hi ya n'wi veka 7:30 ta va hi karhi hi suka or 7 o'clock. So nkarhi wo fika n'wina mi nga ta tsakela ku ni sapota fikani hi 6 o'clock ta va mi karhi ku ri na lava mi tekaka hi famba swin'we kwele swi nga endleka kona hi kota ku ya veka n'wana wa mina ni khensa swinene aka n'we mi ni sapotaka swilo swa humelela hambi lunghini hambi bihe mbilu swi famba a vanhwini hambi mfundhisi swa n'wi humelela swi humelela i nga swi hleketanga khensa swinene aka n'wina mi ni sapotaka a na matimba ya ku ni nga vulavula swa ku tala danke vanhu va mina.
wena ku mhaka yo tika ha ri ka leyi ku na yin'wana mhangu vhele mi nga swi twa already yi katsaka yini kokwani Chauke hi ngo ya touch then there. Ku ya hi leswi ni nga swi landzelerisa xiswona ni sungule ni vona hi president a ni se ni hlaya hi ku narrate xitori va post ni vo tala but leswi ni nga swi vonisa swona ni sungule hi ku vona mi rhanga phanda hi nga fika hi kombisa timhaka ta ku rest in peace ni sure you say rest in peace obvious ma sure ku you shocked and stuff rest in peace my brother Kenny Bevula I'm shattered ku rhandza ka Xikwembu ka vava leswi of course yi nga kombisa swona so president ma yingana ku ri munghana nkulu swinene wa Kenny Bevula va humaka kule ngopfu hi music swi na ti-images lama kuma ti tele swinene hi kuma 20 something and ti helelangi still vanhu lava va nga tirhisana kusukela ku kale na yin'wana ti-hits vhele ta vo kicikici a va chayi swin'we ya i vanhu lava sapotana swinene in overall ka music ya ku hi na friendship ya hina a hi vona hi side ra music and mara mi nga tlhela mi kuma ku the friendship was deeper than that like even outside music swa humelela in most cases wona mhaka leyi so i mhaka yo vava swinene may his soul rest in peace ni vona va SABC na vona va swi tivisile laha I will check the screenshot so ku ya SABC hi vona va nga tlhela va kombisa no what happened va ku fika va kombisa timhaka ta ku a well known Xitsonga musician Kenny Bevula has died at the age of 53. He died last night va love tolo ku ri ti 19th April. He died last night after losing the battle with cancer of the blood. Very havana cancer ya la ka blood la ku khoma ku i mati lama fika ya humela handle and stuff like that so mhaka va swinene so it's official ni le ka page ra vona TikTok swi postiwini the official name is Kennedy Ndlovu as you can see munhu wa ka Ndlovu kwalano Kennedy Ndlovu Kenny Bevula of course ku ri vito ra stage name and stuff like that so yeah ka TikTok va post for immediate release statement on the passing of artist Kenny Bevula. We are deeply saddened to announce the passing of Kenny Bevula, whose creative work and unique voice left a lasting impact on the arts community. He will be remembered for his talent, passion, and the inspiration he brought to others. Our heartfelt condolences go out to his family, friends, and all who were touched by his work. Details regarding memorial and funeral arrangements will be shared in due course. Leswi of course nga fa komisa swona kwalana Bevula family so lava nga lava ku titshineta no phone or even donations at times it happens those are the number phones there matsino ku shadrang yeah you can try to contact so mhaka va swinene so ku katsakanya la yeah may the soul of Kokwani Chauke's daughter rest in peace and also may the soul of the legend here Kenny Bevula also rest in peace Lesho Nakshavati don, Nakshavati don, Nakshavati donki. Nakshavati don, Nakshavati don, Nakshavati donki. Asate wa al, wana wa al, merenta dadawal. Asate wa al, wana wa al, merenta dadawal. Merenta dadawala mina, merenta dadawal. Merenta dadawala mina, merenta dadawal. Vertical files amina, vertical files, vertical files amina, vertical files. Verita vai chupunga chamando ita file na maputa zamkais. Nakshavati Bongolo, Nakshavati Bongolo, Nakshavati Bongolo, Nakshavati Bongolo. Nakshava wa malata ni zogo minu. Nakshava wa malata ni zogo minu. Nakshava donki mino, mitari maito. Nakshava donki mino, mitari maito. Nakshava donki na shibochi kara ni tarwana ki uni.
na ku xava tidonki na xikoxikara ni ta rhwala tihunyi ni rhwala misava ni xavisela vanhu ni kuma mali ni rhwala misava ni xavisela vanhu ni kuma mali u ta swi twa wena